predsjedniče Upravnog odbora profesora Radoviću, uvaženi ministre Šćekiću, uvaženi gradonačelniče glavnog grada Podgorice profesore Mujoviću, uvaženi prorektori, dekani, profesori, poštovani partneri, uvaženi predstavnici medija, dragi studenti i maturanti. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas danas pozdravim na otvaranju sajma sezonskog zapošljavanja Summer Job 2025 i Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore. Ovo je trenutak u kojem ponosno ističemo naših 17 godina posvećenog rada u smanjenju nezaposlenosti mladih i stvaranju prilika za njihovu profesionalnu afirmaciju. U okviru ovih događaja zajedno promovišemo sistem visokog obrazovanja zasnovan na principima kvaliteta, jednakosti i pristupačnosti za sve studente bez obzira na njihovu socijalnu ili geografsku pripadnost. Istovremeno kreiramo prostor u kojem mladi ljudi imaju priliku da stupaju u kontakt sa renomiranim poslodavcima, steknu neophodna iskustva i naprave svoje prve profesionalne korake. Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore predstavlja jedinstvenu priliku za maturante i buduće studente da se upoznaju sa akademskom ponudom i mogućnostima koje pruža naš univerzitet. Kroz direktnu komunikaciju sa profesorima, asistentima i studentima, svi zainteresovani mogu dobiti relevantne informacije o studijskim programima, uslovima upisa, mobilnosti studenata, kao i o podršci koju univerzitet pruža kroz stipendije, studentske servise, mobilnosti studenata, kao i o podršci koju univerzitet pruža kroz rad studentskih organizacija. Ovaj dan ima za cilj da olakša mladima donošenje važne odluke o izboru buduće akademske karijere, pružajući im uvid u obrazovne i profesionalne perspektive koje ih očekuju. Danas će se studentima i maturantima na sajmu sezonskog zapošljavanja predstaviti više od 50 poslodavaca iz cijele Crne Gore, koji nude preko 2000 radnih pozicija u turističkoj i srodnim industrijama. Hotelijerstvo, ugostiteljstvo, turističke agencije i drugi sektori otvaraju vrata mladima, pružaju im ne samo zaposlenje, već i mogućnost profesionalnog razvoja i sticanja novih veština. Nakon Podgorice, sajam se seli u Kotor, gdje će svi zainteresovani moći da iskoriste ovu priliku na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Sezonsko zapošljavanje donosi brojne prednosti kako mladima, tako i poslodavcima i društvu u cjelini. Za maturante i studente ovo je prilika za usvajanje praktičnih znanja, uspostavljanje profesionalnih kontakata i ostvarenje finansijske samostalnosti. Za poslodavce to znači lakše pronalaženje kvalifikovane radne snage i korišćenje podsticajnih mjera države, dok čitavo društvo profitira kroz jačanje domaćih kapaciteta i unapređenje turističkog imidža Crne Gore. Ponosni smo na podatak da je kroz ovaj projekat više od 10.000 mladih steklo svoje prvo radno iskustvo. Summer Job se etablirao kao najveći sajam ovakvog tipa u zemlji, okupljujući privredni sektor i institucije koje prepoznaju značaj ovakvih inicijativa. Naš cilj ostaje isti, da gradimo mostove između obrazovanja i tržišta rada, te da podstičemo razmjenu znanja, iskustava i ideja koje vode ka boljoj budućnosti svih mladih u Crnoj Gori. Realizacija ovih projekata ne bi bila moguća bez izuzetne saradnje sa Kancelarijom za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore, te podrške naših partnera. Iskreno zahvaljujemo Ministarstvu sporta i mladih, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvu rada, zapošljavanje socijalnog dijaloga, glavnom gradu Podgorici, opštinama i srednjim školama u Crnoj Gori. Želim vam uspješan i produktivan dan na sajmu sezonskog zapošljavanja i Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore. Iskoristite ovu priliku da se povežete sa poslodavcima, informišete se o mogućnostima zaposlenja i napravite korak ka svojoj budućoj karijeri. Također, pozivam sve maturante i buduće studente da iskoriste prisustvo predstavnika Univerziteta Crne Gore, upoznaju se sa studijskim programima, akademskim resursima i svim prilikama koje naš univerzitet nudi. Neka današnji dan bude korak ka vašem profesionalnom i akademskom uspjehu. Hvala vam.